Dobro večer svima, kaže Ana, šefica Pukse, da možemo početi. Moje ime je Ana Brakus, a ovo je 11. Roza hipnoza u organizaciji Zagreb Pride. Naša tema je LGBT aktivizam i feminizam i tribina je domišljato nazvana LGBT aktivizam i feminizam. Naše gošće su Suzana Kunac, Paola Zore i Mima Simić. Pa možemo odmah početi. Suzana je zadnja. Dakle, moje prvo pitanje je jedno sa popriličnim uvodom. Dakle, mnogi gejevi i lezbijke ne vole, odnosno ne podupiru LGBT aktivizam, jer on remeti takozvani status quo. Otvara teme i postavlja pitanja, potiče na izlazak iz ormara. Isto tako, brojna pitanja postavlja i feminizam. Zbog toga ga ne podržavaju i brojne žene. Kako su vaša osobna iskustva sa jednim i drugim pokretom, odnosno sa jednim i drugim vidom aktivizma i što možete reći o tome? Dakle, Paola, možeš prva. Znači, prvo jeli, na ovo nepodržavanje, mislim da je to razumljivo, jeli, mislim, kako bih rekla, u patrijarhalnom društvu, mislim, sad da će feminizam biti jako popularan, logično je da neće, a mislim, LGBT aktivizam. Pa, mislim, kakva su moja iskustva, ne znam u kom smislu, recimo, osobnije. Zbog čega si se ti kao članica ženske sobe odlučila prošle godine priključiti organizacijskom odboru Povorke ponosa? Što je to što te ponukalo da se kao članica ženske sobe, odnosno prvenstveno feministkinja, počneš baviti pravima LGBT osoba? Pa, mislim da je to nekako, recimo, logično. Uvijek mi se činilo, znači, ne znam, prvi Pride evo na kojem sam bila je bio 2003. I tad sam redovito dolazila. Mislim, uvijek mi se činilo da dakle, uz ono nekakav prvi odgovor je možda solidarnost, što mi je logično kad se čovjek bavi nekom vrstom aktivizma, da ga zanimaju i druga aktivistička područja, da se angažira i tako dalje. Ali s druge strane mi se isto tako uvijek činilo, uvijek je bilo jasno koliko je u ovakvom društvu LGBT aktivizam subverzivan. I koliko on na kraju krajeva doprinosi ne samo pravima LGBT osoba, nego društvu u cjelini. I koliko onda na neki način odlazeći na Pride se nije da se samo sad solidariziram i podržavam LGBT prava, nego na neki način radim i za sebe. Ne? A priključiti se organizaciji, pa mislim, zanimalo me kako organizacija funkcionira iznutra, zanimalo me kako organizacija Pride funkcionira i mislim, na neki način iz znatiželje i iz želje da sudjeluju u tome tako. Ti si zadnja, jel? Ako smijem, barem prvo. Ona ima i bilješke, ja sam tu spontano došla zato što je Mirjana, kao što vidite tu najavljena, odlučila je uložiti kviska. Pa evo ja ću ja ću biti najosobnija ovdje jer nemam bilješke. Pa mene je feminizam prvo izliječio od svojedobno, znači od poremećaja u prehrani. Meni je to bio jedna velika pobjeda psihofizička. I to je bilo u mojim nekim kasnim tineđerskim godinama, davno je to bilo. Kad sam otkrivši ovu knjigu Glorie Steinem nekakvu, znači to je nekakav mainstream, zapravo popularni feminizam, nikakva sad heavy feministička teorija, ali u tom trenutku je to meni stvarno odzvonilo jako bitno, zato što sam tek u tom trenutku, što je žalosno možda za osobu u kasnim svojim tineđerskim godinama, da spozna uz pomoć literature gomilu strukturalno nekakvih nepravdi upisanih u sustav. Znači, nije da ja to nisam nekako marginalno prepoznavala kroz, šta ja znam, popularnu kulturu, kroz reklame, kroz politiku čak, ali u nekom trenutku je potrebna ta
kompilacija informacija da vam posluži kao šamar, da vas razbudi i ukaže na kažem, strukturalne nepravde ili takozvani patrijarhalni sustav koji je Pavla spomenula. Mislim, također je bitno reći da je vrijeme mog odrastanja bilo vrijeme u kojem, znači vrijeme rata u kojem feminizam apsolutno nije imao nekakvu osobito bitnu funkciju ni važnost u društvu. Znači, dapače, ženska uloga u tom periodu bila je, bar u tom nekakvom propagandnom sustavu, prokreativna i kao nekakva žena kao nekakva nastavljačica nacije, utjelovljenje domovine, slobode i tako dalje, ili žensko tijelo kao područje za posjedanja kroz ratna silovanja ili nešto. Tako da, feminizam u tom nekakvom smislu emancipacije i oslobađanja psihofizičkog meni je bilo potrebno, znači, da odem u zapadni svijet, da ga otkrijem, jer kod nas toga nije bilo, bar meni nije bilo dostupno. I meni je feminizam naravno bio i korak u taj LGBT aktivizam, budući da feminizam sam po sebi nije samo isključivo borba za ženska prava, za žensku emancipaciju, jednakopravnost i ravnopravnost, nego uključuje naravno i ove sve druge borbe, ili bi bar trebao uključivati sve druge borbe. Naravno, ne postoji samo jedan feminizam i tu je cijela široka paleta i teorija i filozofija unutar feminizma, ali ta nekakva osvještavanje drugosti, vlastite i tuđe i borba za nekakvu ravnopravnost svih tih drugih je definitivno upisana u feminizam. I kad je mene feminizam tako razbudio, osvijestio, onda paralelno mi se osvijestilo i to lezbijstvo, za razliku od Pavla ovdje koja ga samo podržava. Ja sam tu i visceralno se uključila u tu praksu. I kao što mi se kroz otkriće feminizma probudio bunt u smislu da ja sad želim mijenjati taj svijet, naravno kroz LGBT aktivizam koji se nastavio na to je bilo najnormalnije da se uključim i u LGBT aktivizam koji se u Hrvatskoj u tom nekakvom najvidljivijoj manifestaciji pojavio na Prideu. S tim da nije ni to išlo baš kod mene glatko. Pavla kaže, ona je bila na prvom Prideu 2003. Ja sam, rekla si bila si 2003. Tvoj prvi Pride je bio 2003. Moj je bio prvi Pride 2002. koji je bio prvi u Zagrebu. Ali ja sam bila jako skeptična oko tog Pridea. Znači, iako sam ja znala da se treba tu nešto zalagati i boriti se, ta organiziranost, ta skupnost i ta neka vrsta vidljivosti, meni je izazivala zazor u to vrijeme. Očito nisam ja sasvim tu svoju autohomofobiju proradila do kraja, međutim kad se nađete u toj povorci, ja bih stvarno svakome to iskustvo preporučila i zato je ovaj Split bio silno bitan jer su ljudi koji nemaju pojma zapravo kako ti pederi i lezbe žive, koje vrste nasilja su izloženi. Bitno je osjetiti malo tog nasilja, nažalost. Mislim, živimo u svijetu kojem empatija očito ne funkcionira osim ako sami dobijete šaku u glavu. I taj prvi Pride je meni bio taj ključni, taj zapravo finalni iskorak u aktivizam LGBT, jer kad osjetite toliku količinu mržnje, agresije i tako dalje, onda vam postaje apsolutno jasno da se to mora mijenjati i da se mora mijenjati i, mislim, kroz tu vidljivost da ti Prideovi moraju postojati sve dok postoji ta vrsta, bilo koja vrsta nasilja, a i kad ne bude više nasilja, da taj Pride može biti neka vrsta proslave i tako dalje. Mislim da sam ja dovoljno za sad rekla. Bez bilježaka, molim da se zamijetite. Dobro večer svima, evo, ja imam vidiš krenuo strašnu tremu. Smatram da je ovo jedna izuzetno zanimljiva, važna tema o kojoj se nije dovoljno govorilo, s tim da sam sebi preformulirao izgleda naslov. Moj naslov večerašnje tribine je lezbijski aktivizam i feminizam, dakle nema LGBTIQ. Tako da ću sad koncentrirati na lezbijski aktivizam i feminizam. I mislim da je to zapravo dobro jer taj lezbijski aktivizam negdje se pogubi u ovom GIQ. Bar ovaj mali pregled kojeg sam ja radila za sebe kao pripremu za večerašnju tribinu, mi je to nekako na jedan čudan način me zapravo potreslo. Osjećam se zapravo potresen. Sad, dakle, ono što je iz osobne varijante meni važno, je li bilo prvo pitanje sličnost feminizma i lezbijskog aktivizma? Je li to bilo prvo pitanje? Ja sam zaboravio pitanje. Vidiš, isto moram imati.
Dakle, preformulirala se naslov, sad ću preformulirati pitanja, a vjerojatno ću i imena pobrkati, tako da imajte na ovu demantiram. Evo, uglavnom, dakle, meni se čini važno naznačiti, dakle, da doista prva feministička organizacija u Hrvatskoj nastaje feministička organizacija, dakle, ženske grupe Trešnjevka još nekakve 1988. I da nekako to kretanje lezbijskog aktivizma se nastavlja kasnije 90-ih kroz Ligmu, da bi negdje tek 97. evo sad me Franko upozorio da je zapravo Kontra bila neformalna anarcho-feministička organizacija, gdje sad uzročen s lezbijstvom, dakle osobno i sa feminizmom u jednoj organiziranijoj formi 98. na prvoj skupštini Ženske mreže Hrvatske. I zapravo mi je žao što Mirjana nije s nama, jer taj odnos, možda će i Pavla nešto više o tom govoriti, taj odnos zapravo Ženske mreže Hrvatske prema lezbijkama je izuzetno značajan i važan za razumijevanje, dakle, kontinuiteta ili diskontinuiteta i konflikata između lezbijskog aktivizma i feminizma. Ono što se meni čini da je važno za oba pokreta naznačiti, a to je, imam tu nekakvu rečenicu koja mi je jako lijepa i ne mogu se sad udržati da ne čitam na koliko me ima ovdje upozoravala da imam bilješke. Ali, dakle, jedan i drugi pokret imaju trajne procese i kretanja, dakle, u kojima pojedinke, dakle, i u feminizmu i u lezbijskom aktivizmu to su žene, jel? Kroz neformalne svoje grupe organizacije, kroz aktivnost komunikaciju i ključna riječ konflikte, definiraju sami sebe i svoju društvenu poziciju i bore se da je izmijene. Mijenjajući, redefinirajući sebe, dakle, to je ova komunikacija ili zašto neko podržava kao feministkinja lezbijku ili lezbijke, a naravno i gejeve i transrodne i transseksualne osobe, nemojte me krivo razumjeti, ne isključujem iz tog LGBTIQ nikoga, međutim, koncentrirala sam na lezbijke jer mislim da smo o tom malo govorili u zadnjih 20 godina. Dakle, definiramo zapravo i društvenu zajednicu. I te prikrivene zakone, te maskulne spolne ekonomije, nadziranje i kažnjavanje, kako kaže Foucault, u tom nekakvom lažnom univerzalizmu. Dakle, jako je važno da je ženski pokret nastao kao male ženske grupe u kojima su žene zapravo osvještavale svoju podređenost, otuđenost, diskriminiranost, nemoć i sve te, dakle, patrijarhalne forme nemoći izražavanja i svog političkog. I ono zapravo što je meni u ovom prvom dijelu jako važno reći, mislim da sad tu, recimo da ja cijeli dan danas mislim na jednu ženu koju jako volim i koja je na mene isto ostavila duboke tragove, zove se Lepa Mlađenović, koja je, recimo, jedan genijalan primjer zaista lezbijske aktivistkinje i feministkinje i koja sudjeluje još 78. na toj prvoj konferenciji u Beogradu Drug Ca i koja je osnivačica, dakle, i feminističkog pokreta, ali i lezbijskog u Srbiji. Možda jedna od najznačajnijih feministkinja i lezbijki u ovim prostorima, koja kaže zapravo da lezbijke u fokus zapravo u feminističkom pokretu također nisu došle nikad i da kroz 20 godina njenog rada je jako važno, dakle, izgovoriti to da jesi lezbijka i da je samo izgovaranje ja jesam lezbijka je politički čin. I u tom smislu, kaže Lepa, ono što mi je meni, dakle, šta je možda najsličnije ili šta je možda najvažnije i za feministkinju ili i za lezbijku, a to je, dakle, da jedno, kaže, dakle, ovo je citat iz Zareza, intervju Lepe Mlađenović iz 2007. Kaže Lepa da jednu patrijarhatom kontaminiranu ženu, sebe, preobrazim u neku drugu čiju slobodu želim. Dakle, to je, ja mislim, ključna odrednica i feministkinje, dakle, feministička aktivistkinje i lezbijska aktivistkinja. I ja ću tad zapravo isto malo sad stati ovdje. Ono što, možda još jedna rečenica koja mi je važna, ispričavam se, samo da možda probam zatvoriti cijeli ovaj početak i kraj neko osobno iskustvo. Dakle, ono što me šokiralo, dakle, sad razmišljajući zapravo o ovoj temi večeras, je da sam ja 1994. objavila prvi tekst, pazite, u feminističkom časopisu Kruž i ruže na temu medijska prezentacija LGBTIQ populacije. To je, dakle, godina u kojoj ja još nisam završila ženske studije, sebe ne smatram feministkinjom i ja sam zapravo našla sve jedno vremena da sam se mislila zašto prva tema i kad u jednom feminističkom časopisu meni bila važna da se tada bavim zapravo reprezentacijom medijima LGBTIQ populacije koja naravno i tad je društvo homofobno, ja zauzimam vrlo jasan, recimo, aktivističko-feministički stav, nemajući pojma uopće što radim, ja bih rekla, mislim da to nije bilo na nekoj razini jako jasno osvješteno. I kasnije u godinama novim, mislim, 95. ja prva negdje definiram te pojmove, lezbijka, gej, transrodna, transseksualna osoba. I dalje to radim ne razumijevajući zašto to, baš zašto tu manjinu, drugačijost, ja smatram nešto za što se kao prvo treba boriti. Zašto je to meni bilo kao onako neki prvi prostor aktivizma i javne podrške, dakle nekakvog javnog djelovanja. Moram biti iskreno da nisam uspela sebi odgovoriti na to pitanje zašto sam to smatrala 1994. kao ključnom temom u kojoj se trebamo uključiti. Tek 1996. završavam ženske studije i recimo da moj nekakav feministički put bi se mogao naznačiti kao te 1996. ali zapravo pravi pravcati aktivizam u smislu doista djelovanja u javnom prostoru
ja bi naznačila tu 98. i dakle odlazak na tu žensku mrežu Hrvatske. Ono što je meni, dakle sada, samo da razumijemo, dakle te nekakve vremenske odrednice, naravno čita se što kaže, mi imamo međuvremenu gutamo enormne količine literature, sve se to negdje slaže, osvještavaš zapravo vlastitu poziciju žene u patrijarhalnom društvu i stvarno ti je teško i povraćati se, mrziš samo sebe što Zupček kad upisao ženske studije. Bilo je puno lakše uopće nemati nikakvog pojma zapravo o toj represivnom sustavu koji oko tebe djeluje. Znam da mi to razdoblje bilo užasno teško, mislim, dakle, taj proces rada ženske studija na sebi bio, mislim, i to je proces koji ja vjerujem da borba sa patrijarhatom u nama traje vječno. Uvijek postoji neki layer kojeg smo negdje zaboravili. Očistiti iz vlastitog prostora promišljanja. Se događa, dakle, rasprava na ženskoj mreži 98. koja je meni bila prilično šokantna, strašna i mislila sam promašila ono što se kaže ceo fudbal i da taj feministički pokret u Hrvatskoj je, ako ništa, vrlo konfliktan, strašno kompleksan, heterogen i nesavladiv. Dakle, ja sam očeo da odatle treba pobiti zapravo glavom bez obzira, da vam budem iskrena. Naime, o čemu se radilo? Ženska mreža Hrvatska u tom momentu broji otprilike 52 ženske organizacije, koje zbog platforme koja se tad zvala ženska ad hoc feministička platforma su trebale zapravo na neki način izraditi vrlo jasan stav prema podržavanju lezbijskih organizacija i LGBTIQ pokreta. Te rasprave su bile toliko pune seksizama, stereotipizacija, mržnje i isključivanja LGBTIQ populacije da vam ja, mislim, to je zapravo teško prepričati. Naime, o čemu se radilo? Radilo se o tome da je feministički pokret se nastavio širiti u druge prostore, o kojima sad vjerujem da će biti reći nešto malo kasnije. Dakle, one dijelove Hrvatske koji nisu Zagreb, nisu glavni gradovi, dakle na neke područja poput Benkovca, Knina, Vukovara. I žene koje su zapravo tek prvi put ikad sjele u tu neku malu grupu, osvještavala svoju poziciju diskriminiranosti kao žene, njima je bilo potpuno out of mind, mislim, u tom trenutku promišljati zapravo istospolnu orijentaciju ili promišljati o tom da bi one trebale zapravo biti sestre lezbijkama. Njima je to bilo nešto potpuno, ja bih rekla na neki način ugrožavajuće, a s druge strane nisu uopće razumijeli osnovne feminističke principe, tako da je to sve skupa bio, ja bih rekla, fenomenalan kaos. Međutim, ono što je zanimljivo, evo konkretna Ruža Mandić iz udruge Žene Vukovar, koje se jako dobro sjećam, Ruža je tada pekla kolače i dijelila za nekakvi 8. mart, recimo da je tako počeo taj aktivizam udruge Žena Vukovar, koja danas je feministička organizacija i koja naravno podržava LGBTIQ pokret. Dakle, puno vremena je prošlo i ono što sam zapravo s ovim htjela reći, ne trebamo imati predrasud, dakle, kod početaka samoorganiziranja, ma koliko oni bili teški. Sad mogu. Suzana nas je zapravo na neki način i uvela u moje sljedeće pitanje. To je, dakle, nedavno sam bila na jednom beogradskom feminističkom festivalu koji se zvao BFM. U trenutku dok smo ulazili u prostore gdje se sam festival održavao, mene je jako iznenadilo što je ispred tog prostora stajala nekakva policijska marica. Dakle, to je bio feministički festival kojega čuva policija. Mene to stvarno jako iznenadilo i u razgovoru sa jednom od organizatorica samog festivala sam doznala da ona misli da je to tako, zbog toga što se unatoč činjenici da je sam festival nazvan feminističkim, on doživljava isključivo lezbijskim. Moje pitanje je, dakle, zbog čega se često širi taj stereotip da su sve feministkinje lezbijke i na što taj stereotip ukazuje, to jest što to zapravo znači? Mima je toliko zbunjena da može prvo. Vi meni prvo, ja mogu. Pa naravno da je, patrijarhalnom sustavu je u interesu diskreditirati feminističku borbu, a naravno da ćeš je najlakše diskreditirati tako što te žene koje žele promijeniti sustav, koje žele promijeniti odnose neravnopravnosti i odnose moći, da ih treba proglasiti lezbijkama, dakle onima koje ne vole muškarce, ne žele muškarce, koje muškarci ne trebaju. Znači to je jednostavno jedan retorički korak u smjeru amputacije bilo kakve istinske političkog naboja feminizma. Tako da mislim da je to prilično banalna stvar, isto kao što u nekakvom popkulturalnom imaginariju feministkinje su zamišljene kao brkate, pored što su lezbijke, još su i brkate maskuline. Ima i takve, naravno, srećom pa sam se depilirala za ovu priliku, ali kako da
kažem, znači s jedne strane imate stereotip lezbike u straight pornografiji koje su sisate plavuše koje se međusobno šlataju za muški užitak, a s druge strane imate političku lezbiku, znači nije pornografska koja je maskulina i koja je potpuno neatraktivna. Znači taj preko deseksualizacije te žene aktivistkinje se njoj oduzima i nekakav politički naboj i politička moć. Mislim da je to ta paralela. Mislim a problem je u tome što Suzana rekla da što mi svi imamo taj te vrste razmišljanja u sebi kojih se moramo otarasiti. Problem je u tome što je jako puno žena koje su unutar patrijarhalnog sustava i koje su njime potlačene, da tako kažem, koje jednake stereotipe imaju i gaja. Naravno, problem je i u tome što nema dovoljno auta ni lezbijki da bi se mogao taj stereotip razbijati, odnosno barem diversificirati. Tako da je stvar je kompleksna, ali mislim da je ovo najbanalnija razina diskreditiranja političkog protivnika, tako da ga se mislim na ovaj način, da, kroz seksualnost. Da, nisam baš sad nešto završila efektno, ali evo, Paulić. Pa, mislim, ja se sjećam da je na jednom treningu ženske sobe za volonterke jedna od sudionica, jedno od prvih pitanja je bilo da li su sve feministkinje lezbijke. To je bilo jedno od prvih pitanja. Mislim, to samo nekako pokazuje gdje smo i točno ovo što je Mima rekla. Dakle, kad se nema kvalitetnih argumenata, onda se naravno koriste ovi drugi, jeli? Pa onda, mislim, je to sredstvo diskreditiranja. Mislim, to, kako bi rekla, mislim, to je jedan tako stereotip koji uz ove neke druge, jeli, dakle smo već rekli da smo ružne, da zato muškarci ne žele, pa smo onda mi zato feministkinje i tako dalje. Mislim, to su te smiješne stvari s kojima se nemaš sad drugo raditi nego se zezat, mislim, to je Ja mogu sad samo nadovezati prosto. Meni je puno veći problem što se jako puno lezbijki ne žele deklarirati kao feministkinje, odnosno taj nekakav obrnuti problem zato što stereotip o feminizmu, odnosno feminizam koji je zapravo neka vrsta F-worda funkcionira čak i za žene koje su znači dvostruko diskriminirane i kao žene i kao lezbijke. I znam da je nedavno, mislim ja sam isto išla na te ženske studije nekoliko puta i predavala tamo, mislim da je to jedno sjajno mjesto za kongregaciju misli i... Jel to ti zvoniš? Naravno. I to isto pokazuje koliko je znači feministička misao također u društvu diskreditirana budući da ženski studiji nisu dio sustava akademskog, znači postaje zapravo kao NGO, a unutar Filozofskog fakulteta mogu se slušati pojedinačni kolegi, ali nemate, za razliku od nekih zapadnih zemalja, nemate ni rodne studije, ni ženske studije unutar znači akademije. Prema tome i na taj način, izbacujući ženske studije i rodne studije iz akademskog sustava, dajete simbolički do znanja da to nisu relevantna politička ili kulturna pitanja. Opet sam pobjegla, ali evo Suzana. Samo sam htjela još jedno isto. Ne daju riječ. Još jedno isto, interesantno da su mene pitali, evo tako, recimo, iz mog nekog, starije neke osobe iz mog privatnog kruga, kad sam se uključila u Zagreb Pride, ima li još tamo straight osoba koje se bave tim? To je recimo, to je ta druga strana te priče. Dakle, to je isto tako zanimljivo kako se to linka. Ja se slažem zapravo sa svime što je Mina rekla, međutim ima i ova druga strana da kad se feministkinje učitaju značenje lezbijke, dakle, Mina je rekla da je to deseksualiziranost, pa time zapravo i jedna drugačija politička nemoć. Ali to je zapravo i opterećenje, odnosno dodatno zasjećenje značenja. Dakle, ja se našla dosta još rastresena i reklo bi se nestrukturirana u vlastitoj glavi sa svim identitetima. 99. dakle, to je vrijeme Glasa 99, ide ad hoc ženska
kampanja feministička, prva velika u zemlji. I ja sam radio, i ne samo to, nema nezahvalnu ulogu u koordinaciji 5 takozvanih feminističkih organizacija u Splitu koje su sve samo ne feminističke. I recimo po ženu dobro ovdje ima i jedna feministkinja, pa su oni meni rekli da se one tako ne zovu. Pa sam ja pitao da mene objasne zašto, kako to, mislim, stojimo. Mislim, smo članice ženske mreže Hrvatske gdje po definiciji bi trebale biti feminističke organizacije. Nijedna žena organizacija nije feministkinja, mislim. I sad sam se ja pitala kako, mislim, na koji način da ja onda predstavim to što mi radimo u javnosti, koja jesam sebi bila feministkinja. Mada me Đurđa Knežević prozvala i da sam samozvana feministkinja. To je recimo jako ljudi zanimljivo. Da li feministkinja može biti samozvana ili treba i druge etiketirati kao takvu? Mislim, to je isto možda jedno zgodno pitanje za kasnije, ali vezuje se zapravo na ovu temu. I uglavnom, nalazi se u situaciji, tresne se od treme, ide na radio, predstaviti, dakle, feministički, pazite, program za kampanju, mislim, evo, ti si ono, znate šta je kampanja? Sad smo imali kampanju, pa oni koji su, bar malo sudjelovali, znaju koliko je to stresno i prilično naporno. I sad pita mene, dakle, osoba koju poznam, s kojom sam surađivao u nekim drugim situacijama, kroz znanstvene radove, kroz neke druge oblike grassroots organiziranja, mrtav hladan, dakle, evo, s nama je danas jedna feministkinja, jel tako? To znači da ste lezbijke. I ja ne mogu opisati kako je to zapravo bilo teško. Ja znam da sam ja ostala u šoku, da sam prešutila dobrih nešto sekundi u radijskom metru, je to otprilike vječnost, mislim. I sad da ne bi sestre lezbijke, sjećate se one rasprave iz 98. sa ženske mreže Hrvatske, isključila iz ženske ad hoc koalicije, meni nije zapravo, ja sam loše, nije zapravo ništa drugo preostalo, pazite, u Splitu 99. Dakle, osim što smo auta na feministkinja, što je već dovoljno vrijedno kamenovanja, ja sam mrtva gladna izjavila jesam i lezbijka, mrtva ozbiljna, mislim, u redu, okej. Imamo sad dvostruko značenje, dvostruko opterećenost, ali neću sad ulaziti u objašnjavanje razlika između lezbijstva i feminizma, jer trebam predstaviti žensku koalicijsku platformu i nemam vremena sad sa svim tim zafrkavati. Dakle, lezbijka funkcionira dakle, kao opterećujuće značenje koje na neki način zasićuje taj pojam feminizam. I na neki način otežava feminističku poziciju za artikulaciju političke platforme. To je jedna dimenzija, a ovaj stereotipni dio koji proizlazi naravno da su feministkinje brkate, logoreične, agresivne mrziteljice muškaraca, pa se onda naravno podrazumijeva da su prezentateljice muškog roda, da su naravno sve lezbijke, to je mislim, jedan vrlo logičan slijed podrazumijevajućih označitelja. Tako da evo, jesam mrziteljica muškaraca, plakala debelo, logoreična, agresivna lezbijka. Dobro, mi često završimo na nekakvim stranicama koje nas prate, tako da ukoliko ovaj citat bude izvežen iz konteksta... Svijesti smo, danas smo svijesti, svi mogući. Ok, dakle, idemo dalje. Jednu od sljedećih rozih hipnoza ćemo sigurno posvetiti klasnoj razlici unutar LGBT zajednice. I posebno ćemo se osvrnuti na problematiku mladih LGBT osoba koje su zbog financijske situacije, koja je uzrokovana svima već poznatom i dosadnom ekonomskom krizom, koja ih je natjerala da se vraćaju u svoje manje, samim time, tradicionalnije i homofobnije sredine. Mene zanima, je li moguće uspostaviti paralelu između odnosa u takvim sredinama prema LGBT osobama i prema ženama? Možeš se zavrati slobodno. Možeš ti meni sumirati to pitanje. Dakle, klasne razlike unutar LGBTIQ pokreta feminizma... To ćemo neki drugi. Dobro. To je služilo samo kao uvod. Dakle, dobro, a ključno pitanje... Ok, znači, mislim da smo sve ovdje u Zagreb došle od nekuda. I recimo da se sada ponukane situacijom kakva zaista je, vraćamo u te svoje sredine, koje su tradicionalnije, homofobnije i slično. Kakav je odnos te sredine prema dobro, meni kao L u LGBT osobi i kao prema ženskoj osobi? Može li se, dakle, što je uzrok tome da se u tradicionalnim sredinama prema LGBT osobama i prema ženama odnosi puno gore nego što je to u Zagrebu? A to je dosta komplicirano pitanje. Dakle, ne znam, po nekoliko pojmova je palo na pamet, mislim, dok se postavlja pitanje. Patrijarhat, socijalni kapital, nepoznavanje organiziranja, nemanje rol modela i tako dalje. Dakle, ja jesam jedna od tih koja je zapravo, eto vidiš, svoj feministički početak zapravo započela u Splitu, mislim, koji je daleko patrijarhalniji prema različitim sociološkim istraživanjima, mislim, ja sad ne bih u to ulazila, ali doista postoje
jasni indikatori koji to pokazuju da je Dalmacija među najpatrijarhalnijim regijama u zemlji, ali ako biste se iznenadili, Istra je također jako patrijarhalna, dakle nije samo iz Slavonije. Dakle, to su neka istraživanja koja sam radila pokazala. Sad, dakle, ja ne mogu reći da tada mi se činilo, dakle, te 99. kad ja ulazim u medije i kad doista javno djelujem kao feministkinja, da je u Splitu to bilo išta teže nego u Zagrebu. Dakle, točka, jel? Dakle, meni je bilo jednako teško ili jednako lako biti aktivistkinjom u Splitu, kao što je to bilo mojim kolegicama i sestrama u Zagrebu. Ne znam za neke druge dijelove. U Istri također, mislim, Biba i Bojana se nisu jako bunila oko svojih sredina, jedna iz Poreča, druga iz tada Malog Lošinja, i još uvijek iz Malog Lošinja. Dakle, bila je udruga Žar iz Rijeke, dakle, mi smo sve komunicirale, dakle, bilo je različite organizacije iz različitih dijelova Hrvatske i u principu ono što su bili realni problemi je možda zapravo bolji odgovor na ono tvoje prvo pitanje što sam ja preskočila. Dakle, kako i na koji način iskomunicirati različite feminističke principe sa građankama, ženama koje to nikad čule, nikad vidjele i zapravo ih na jednoj razini u prvom, dakle, nekakvoj komunikaciji ili senzibilizaciji za te teme ugrožava. Ne žele se suočiti sa stvarnošću koja je represivna, koja je opresivna prema njima kao žene. Dakle, otpori su veliki. Mislim, na kraju krajeva ja sam doživjela taj vlastiti osobni otpor, mislim, u procesu ženskih studija. I nastala i negirati. Ja sam bila jedna od onih koja je na ženskim studijima rekla diskriminirana nikad. Ja sam ravnopravna žena, mene niko nikad nije diskriminirao. Mi se uzelo dosta vremena da razumijem kako i na koji način politike opresije uopće funkcioniraju. I to su zapravo ti otpori. Ja se sjećam, ne znam, kasnije u radu s babama, kad ti imaš različite žene iz različitih seoskih sredina, pa smo radili kod diskriminacije, pa dakle krenete u prvom krugu, dakle da li znate neku ženu iz vaše šire okoline kojoj su ljudska prava bila ugrožena zbog, ne znam, ograničavanja slobode kretanja kad ste bile mlade, nemogućnosti sudjelovanja nekim sportskim aktivnostima i tako. Pa da, pa znaš, pa od moje sestrične prijateljica se žalila. I tek nakon dan i po radionice, mislim, žene na neki način uspije govoriti i zapravo osvijestiti vlastitu tu žensku, podređenu, isključujuću, nemoćnu, neartikuliranu, izdvojenu poziciju. Dakle, više se radi o tom da patrijarhat zaista je vrlo korijenito, duboko prisutan u svim društvima, pa onda i u svim društvenim sredinama. A sad, šta je tu zapravo jako važno? Važna je mala grupa, prva mala grupa, ili druga, pa treća, pa četvrta, pa peta, samoorganiziranih žena koje će doista pokušati osvijestiti svoju vlastnu poziciju i politički se artikulirati, krenuti prema javnostima i transformirati zapravo te društvene odnose moći. Dakle, ja ne mogu reći da sam kao aktivistkinja u Splitu doživjela ikakav oblik represije ili isključivanja. Na ovim nevidljivim razinama da me se prozivalo biti lezbijan mama ili lezbikom, pa me se isključivalo iz seksualnog tržišta ili dakle, neke druge vrste različitih varijanti prezira i isključivanja su se naravno događale, ali one nisu bile relevantne meni bar za ono što je meni bio kor i ono što mi je bilo važno, to je feministički aktivizam. Dakle, radi se samo zapravo o hrabrim ženama, lezbikama i feministkinjama ili ženama, koje će se zapravo usuditi samo organizirati i promišljati vlastitu političku poziciju u određenoj zajednici. E sad, Split u ovom smislu se za prvi Pride stvarno iskazao kao jedna prilično sumanuta sredina, međutim, o tom prvom Prideu bi ja mogla svašta reći, ali recimo da ću reći to na ovaj način, on nije naprosto rađen grassroot i da mu je to najveći problem, jer je on rađen u stvarnoj zajednici i za zajednicu ta situacija ne bi bila do te mjere nasilna. Evo, to je hipoteza koju ću sad reći, ali recimo iz svog aktivističkog dugogodišnjeg splitskog iskustva mislim da smijem to izraziti. Evo, toliko od mene za ovo pitanje. Ostalo gledaju, možda se razdužila. Možeš ti nas i gasiti ako mi pretjeramo. Pa evo, ja sam iz Dubrovnika i govoreći nekako iz te perspektive Dubrovnik je prije svega nekako uza sve ono što si ti rekla tradicionalno ovako onako i vrlo izolirano, prometno i tako dalje. I ja tu uvijek kad je o tome riječ, kažem i jednu drugu stvar, južno od Splita ne postoji organizacija koja se bavi ljudskim pravima. Dakle, ne feministička, nego neka koja bi se bavila općenito ljudskim pravima. Ali s druge strane, isto tako, kad recimo ja gledam kako izgleda LGBT scena u Zagrebu, onda ispada odnosno kad je čovjek po tome procjenjivao kako izgleda, kako su LGBT osobe u Hrvatskoj, onda nema otprilike starih od 40 i svi imaju završene fakultete. Ja mislim da je to, kako bih rekla, nisam sigurna da kad izađemo iz ovog užeg kruga i odemo, ne znam, u Sesvete,
kako onda, znači ne moramo možda ići do Dubrovnika, ne? A što se tiče feminizma isto ono, nisam sigurna da je to kad izađemo iz nekog tog svog kruga i kad izađemo iz sa ove NGO scene, da je velika razlika stvarno ono, u Sesvetama i Dubrovniku. Kažem jedno što je recimo s Dubrovnikom nezgodno, što ste fizički zaista daleko. I tako da mislim da je dosta, što se tiče te vidljivosti, da je to ograničeno na ovu neku NGO scenu, što je svakako problem. Pa dobro, kao što sam spomenula, mislim, meni Zadar mi se čini kao sredina koja guta svaku inicijativu. Ja i dan danas imam valunge kad idem tamo, čisto zbog manjka cirkulacije. Ja mislim da je ona velika razlika između malih gradova, pogotovo dalmatinskog tipa i Zagreba, je upravo u Zagrebu postoji ta jedna zdrava doza anonimnosti i visoka frekvencija te nekakve cirkulacije ljudi, misli, ideja. Tako da možete ostati zdravi kad se bavite aktivizmom i niste samo aktivist, nego možete biti 5 drugih stvari. Mislim da je lakše zadržati veći broj identiteta u velikom gradu, to je jedna prednost. Ali ono što je meni zanimljivo, što možda nije direktno odgovor na ovo pitanje, ali opresija žena u Dalmaciji je istovremeno i, kako da kažem, kredit tim ženama, odnosno žene dobivaju jednako dobivaju nešto od te svoje rodne uloge puno više nego u velikom gradu. Ja se sjećam kad smo gostovali u Splitu na lokalnoj televiziji na Cenzuri, Sanja Juras, ja i Kristijan Držan prije recimo 7-8 godina. Kad su otvorili linije, znači bio je govor o Prideu u Zagrebu, najviše ljudi koji su zvali u emisiju, znači bilo je 15-ak poziva koji su bili svi redom agresivni, napadački, ali dok su frajeri bi rekli, pozdravili bi se u studiju i rekli dobra večer, sve, ja mislim da ste vi bolesni i tako dalje. Žene su bile turbo agresivne, vas treba baciti u jamu, zakopati vas i tako dalje. Dosta su maštovite bile u tom smislu. Čini mi se da upravo ta ugroženost se manifestira u manjim mjestima gdje žene imaju puno više benefita, ne znam koja je hrvatska riječ, od tog patrijarhata. Znači ako one tamo žive i mogu roditi i rolati tu djecu po rivi, gore, dole, oni imaju nekakvu vrstu statusa i pojava lezbijke unutar tog sustava predstavlja nekakvu vrstu alternative koja njih užasava i one bi morale propitati taj sustav, znači prihvativši lezbijstvo kao nekakvu varijaciju životnog stila ili odabira, znači propitivati vlastiti odabir koji se čini kao jedini zato što su ti odabiri, rodne uloge su puno kruće i ti imperativi su puno snažniji. Znači ako vi u jednom trenutku spoznate da to nije da baš ne morate tako živjeti, da to nije jedino od čega vi možete, uloga iz koje možete crpiti to nekakvu vrstu socijalnog kapitala, statusa ili tako dalje, da mislim da to porađa takvu vrstu agresije. To je bar bio moj dojam i nekakva moja interpretacija što se tiče položaja žena u Dalmaciji i lezbijki. Problem je u tom... Dobro, evo, nadoveži se ili se suprotstaviti. Pa ne, imam potrebu reći da ova slika, dakle, agresivnih žena koje nisu u stanju prihvatiti drugačije ili nekonstruirati vlastnu poziciju, ja bih rekla, pod jedan, dakle, Split i Dalmacija gdje su ekonomski među najdepriviranijim područjima u Hrvatskoj. Mislim da nezaposlenost od rana kad se vratila u Splitu danas u toj regiji je najveća, dosta mislim da 24-25%. Sad nemojte me moliti za postotke. Ono što sam ja gledala, dakle, je bila šokirana, naravno, je dakle ta parada, kiča i manekenstva na rivi. Šokiralo me zapravo nedavno, mislim, u Splitu, dakle, vruće hlačice, štikle i dekolteri. Dakle, to je jedno seksualno tržište u kojem doista te mlade žene, koje da jedino i svoj prosperitet vide zapravo u varijanti udaje, jel? To bi bila negdje ta situacija. Međutim, ono što, kako sam ja to interpretirala, potpuno drugačije, one zapravo nemaju uopće nikakav prostor izbora. Dakle, ukoliko jesu deprivirani u smislu siromašnije, dakle, svi koji su mogli i našli ikakav način su iz Splita pobjegli u Zagreb. Dakle, da li se tu radilo o bolje stojećim obiteljima, pa su roditelji moji jesu meni uspjeli platiti fakultet, a nisu svi roditelji zapravo mogu platiti fakultet u Zagrebu. Mislim, budimo toga svjesni.
Dakle, one, da bi uopće preživjela na jednoj razini, dakle, makle se, dakle, Split je poznat po tom, moguće i drugi gradovi, jesu i Zadar, je i Šibenik, vjerujem i Dubrovnik, dakle, mnogi žive sa 40 godina, dakle, u pročiranim domaćinstvima, znate, ono, socijalistički dvosobni stan, pa njih 4, 5, 6, mislim, pokušava preživjeti u takvim uvjetima. Dakle, zapravo da je na neki način proces emancipacije i oslobođenja. Ali ne zato što je to stvaran izbor, nego je to jedini mogući izbor. Dakle, ja ne mislim da je to, da time, dakle, bilo kakva emancipacija, mislim da je negdje Ana išla na varijantu da li je potrebno dodatan angažman iz centra, jel, prema periferijama, a periferije možemo definirati na različite načine, od strane onih koji već jesu na neki način organizirani ili osvješteni ili imaju neke resurse, prema sredinama kojim takvih modela niti nema. Ja se sjećam doista da Stope nade su se jako transformirale ostale organizacije uz pomoć naravno feminističke organizacije Zagreba. Dakle, uvijek iz početka taj neki dio solidarnosti, prenosa znanja, iskustva, literature, na oblika borbe, oblika organiziranja su bili dragocjeni. Dakle, ako baš nema ničega i ako ti stvarno jesu u jednoj, ne znam, Vrgorac, Sinj, Imotski, dakle, ako jesu u jednoj sredini u kojoj nikad jedne takve organizacije uopće nije niti bilo, ni lezbijske, ni LGBTIQ, ni feminističke, ti nemaš zapravo, čak i da jesi strašno hrabra, i ako jesi zapravo, imaš želju promisliti vlastiti identitet, imaš potrebu politički djelovati, mislim, ne znaš kako. Ili ne znaš kako ovu drugu pitat, mislim, dođi, ajmo nas dvije sjesti negdje na klavu pa ćemo razgovarati o našem identitetu. Mislim, od nekud moraš krenuti, neko te treba podržati da u toj nekakvoj inicijalnoj situaciji zapravo kreneš. I ja vjerujem da ovaj dio koncentracije na Zagreb, ali to je centralizacija koja je naravno društvena pojava, nije ona sad samo refleksija razvoja društvenih pokreta i ovo što kaže, mrštila se kad je govorila pao NGO, mislim, šta je to NGO za Boga milog, koji je to pojam? Samo organizirani građani nisu, NGO-izacija je jedan vrlo pežorativan pojam koji se daje različito interpretirati, mislim. Feministički pokreti i samoorganizirane žene nisu nužno isto što je NGO-i, jel? Dakle, ok, samo mala distinkcija jer, dakle, ja vjerujem da feministički pokret koji lagano negdje, ne znam, pada, spava, ne reproducira se na pravi način, moguće da zapravo kroz zadnjih 10 godina svog, ne znam, europskog sna ili EU projektizacije je jako malo radio upravo ono što ja mislim da je relevantno pitanje, a to je odlazak na periferiju i rad sa ženama na periferiji. Evo, toliko o tom. Dakle, to mislim da nije izbor i da nije njihova osvještena strategija u kojoj one, ako bi dekonstruirale svoju podređenu, potlačenu, patrijarhalnu poziciju, bi nešto bitno izgubile. Mnoge žene, recimo, to ste možda sami primijetili, mnoge žene surađuju s Dominom. I Domina jesu jedan vrlo ozbiljan centar i važna organizacija u Splitu, mislim, za koju smo se stvarno dugo godina borili da preživi. Mislim, dakle, ali je jako važno samo organiziranje i organizacije. To je negdje meni važna poruka. Večeras mislim da nam je vrlo bitno da imamo što više lezbijskih organizacija svugdje. Okay, dakle, dalje bih otišla na nešto nedavniju situaciju. Mene zanima je li bitka za bračnu jednakost suprotna nekim načelima ili vrijednostima feminističkog pokreta općenito, pa onda i u Hrvatskoj. Što vi mislite o tome? Ja ću sad. Štipalo. Možete udavati? Ne možeš se ti udavati. Hoću, naravno. Eto. Pa, mislim, vodile su se rasprave o tome, recimo to tako. I zasigurno jest iz feminističke perspektive brak vrlo problematična institucija, ali mislim da s druge strane u ovoj situaciji ja sam sudjelovala u ovoj kampanji Građani glasaju protiv. Mislim da je u ovoj situaciji razumljivo, dakle, zašto je strateški borba za to jednako pravo važna i tako dalje. Tako da mislim da to isto treba u tom smislu razumijevati. A mislim da nam je jasno kakva je brak institucija i da zato se svi nadamo da će pravo na životno partnerstvo biti za heteroseksualne parove u bliskoj budućnosti. Pa naravno, mislim, ja se apsolutno slažem sa svim što je Paula rekla, meni je brak, mislim, ne da je zastarjela, opresivna i tako dalje, institucija koja ima korijene u sustavu koji nipošto ne podržavam, ali jednostavno pragmatično, isto pošto se ja autam kao lezbika, ne smatram se lezbikom, mislim, želim se vjenčati čisto zato da to
odrade tu nekakvu simboličnu funkciju koja u ovom trenutku u društvu više govori nego da ja sad na trgu donesem transparent i govorim protiv braka. To bi bilo puno smješnije nego moj pir sa hrvatskom zastavom na kojem Sevka tanca. Tako da, hoću reći da je to sve strategija. Aktivizam je uvijek velikim dijelom i PR, odnosno što ja volim reći zavođenje u aktivizam. Vi morate procijeniti što je u tom trenutku najoportuniji čin i mislim, kako da kažem, mi govorimo o rodovima, rodnim ulogama, naravno da bi to trebalo sve uništiti, ali da biste vi došli do toga da se unište te uloge, morate afirmirati te uloge u poziciju ravnopravnosti, morate promisliti nešto da biste mogli to uništiti. Tako da smo mi u procesu promišljanja sada, a onda kad izborimo jednakopravnost i sve, onda ćemo krenuti na brak bombama, dinamitima i bazukama. I sad kad smo to ovako rekli, lijepo u javnosti, sad ću sutra oslaniti na ovom nekom, oni nisu ni htjeli, samo se pravili, sad ovo smo malo loše ovo odigrali. I onda meni mikrofon. Zatvorite vrata i zapalite buksu. Dobro, Ako se kroz prozore skoči. mislim da je jako lijepo rekla zapravo tu kontradikciju između stava oko tog šta je brak. Ja recimo isto smatram da je brak jedna totalno patrijarhalna institucija. I zapravo ono što mene brine, ja bih mogla to ozbiljno kazati, dakle globalno sad počinje dakle, ova borba za jednakopravnost dobivati nekako puno zagovornika i mnoge zemlje su dakle na neki način uspjele definirati konačno mogućnost brakova između lezbijke i gejeva. Ali šta se tu zapravo zbiva? Dakle, 60. 70. novi društveni pokreti su stvarali nove načine zajedništva i nove forme obitelji, gdje su, ne znam, lezbijke zajedno s gejima imale djecu i dakle, nekakav tip solidarnosti community-a koji nije išao iz te takozvane osnovne ćelije društva, koja ja smatram da je kapitalistička i da zapravo reproducira kapitalistički način produkcije i reprodukcije i u tom smislu moguće već osigurani i oslobođeni prostori slobode, autonomije, izražavanja različitih rodnih uloga i identiteta zapravo kroz ovaj dio dobivanja jednakopravnosti na brak, koja razumijem da je važna i razumijem dakle tu dinamiku koja je obično u stvarnosti konfliktna i ljudska prava su konfliktna i ništa tu nije jako jednoznačno i vrlo jednostavno, da bi zapravo mogli pogubiti te autonomne prostore koje do sad već jako dobro funkcioniraju i jesu na neki način čak i otpor toj reprodukciji kapitalizma kroz bračnu zajednicu, kroz brak kao instituciju. To je bilo malo pitanje. Neću više. Dobro, sad smo već spomenuli ovu kampanju, građani glasuju protiv. U kampanji se uporno naglašavalo pitanje, to je važnost pitanja, tko je sljedeći, sad smo mi, ko je idući na redu i sl. Mene zanima, ako vidite da su prava žena ono što je sljedeća meta, kako bi rekla, takozvanih građanskih inicijativa, i koliko smo uspješno poručili da je sve to jedna borba zapravo. Kako biste Paola i Suzana promovirala svoj rad? Vidiš ti sad. Pa ja mislim da što će biti sljedeće pitanje ovisi o tome što će dakle iznaći ova agencija koju ta inicijativa plaća da im vidi koje pitanje najlakše prolazi. Jer to je taj model. A mislim da se imamo oko čega ozbiljno zabrinjavati. Ne samo zbog toga što se događa u Hrvatskoj, nego što se događa i u Europi. Sa jačanjem općenito svih tih desnih ili ne znam kako bih još konzervativnih opcija. Znači sa ovim sad što se dogodilo sa Estrelja izvještajem u parlamentu i tako dalje. A ono što je još dodatno uznemirujuće je i to da je na njihovoj toj platformi isto tako znači ideja o minimalnoj državi, odnosno kako su oni to formulirali, država ne treba biti medicinska sestra ili tako nešto. I sad to sve lijepo jedno s drugim, a to znamo da svako smanjivanje davanja za socijalnu državu tako najviše pogađa žene.
I, dakle, mislim da je to definitivno najgora moguća kombinacija. Koliko smo mi to uspjeli prenijeti tu poruku i to ćemo vidjeti, ali ne mislim da je to samo pitanje dakle, tog nekog prenošenja poruke, nego je stvarno pitanje organiziranja i samoorganiziranja i načina kako i koliko radimo s ljudima i koliko radimo. A tu bojim se da što se tiče tog nekog umrežavanja i direktnog rada s ljudima, da će nam to biti puno veći problem od toga da ne znam, kroz medije na neki način prenosimo poruke i to je možda puno više zabrinjavajuće. Ja ne znam zašto ti kažeš takozvana građanska inicijativa, opet neki pežorativ. Ana je rekla takozvana građanska inicijativa, ovo nije bila nikakva takozvana građanska inicijativa, ovo je bila prava pravcata građanska inicijativa i to ne zato što je tamo sjedilo u nekim prostorima